Wrong answer only. Part 1. Hari ni pergi kerja naik apa? Hari ni saya naik kuda kepang. Oh, lihat contoh kuda kepangnya. Saya terbang. Ku percaya ku bisa terbang. Dan kaki. Wrong answer only. Kenapa akak datang kerja? Sebab nak tidur. Nak melepak? Malas. Sebab boleh. Kalau raya, kita pakai baju apa? Baju sukan? Oh, stress. Blazer. Good morning. Baju pengantin. Super chef, super chef. Wrong answer only. Kita berpuasa pada bulan apa? Ogos. Tahun 69 tu lepas tahun 68. Lepas. Oh, Zulkaidah. Wrong answer only. Tahun ni akak nak bagi duit berapa banyak? Tak ada langsung. Saya akan terima apapun resikonya, Tante. Yang penting bagi saya sekarang cuma uang, uang, dan uang. 5,000? Wrong answer only. Ketupat dibuat daripada apa? Mengkuang. Slipper. Kayu buluh.